abahona tubaburiza ensonga eri kugemeseza kwegita bagenzi babo mu kushaba batugize ngo government ejeka bakwata mishongo ibintu businge kandi bo batabwine abandi nibashaba nk'umukama abahwere turiyo muyango twarwa ngo turiyo mu businge kandi tutarukuma ngo turinkayi omugehena tiyundi bona umukazi nayo mukagamba ati niyo katongo businge umukazi yimuka twara umusango ishomye amukingira ati mukingira ngo wino businge uwo mwana arara mu kifurigi ngo ari umusinge kuna yikuratirwa bwo buriyo n'umukoraki n'umukunetera ukwetaba kwanje ko rwa kabiri omukushaba kwitunka FDC nyowe kindu kwendo mukushabomu no kushaba mukama akatureba kito abantu ba FDC hatutandikire kubona bonera nakarura kutwateire akarangiwe kariya kebishuba katugwisa kubi Pastor Lawrence oyebembiro kushaba ko nasabira ba FDC abakugendera bitabo ebishirire muri Abraham hamuna nebindi kibase kubasya businguzi icyo kare atoboteka mnente katejo ngo ekira kureme umwana wona afutandikira omuntara arete mpinda hinduka umunsi of course wano soma harba Daudi wano soma harba Abraham inebindi barabiremu kumfisho bende bakigamba wano soma harba Sebraka misa cyana Abunego bakamarira banagumu kikomi cyo murro konkizo beri tino mutakusaba hanga wa Sebraka misa cyana Abunego baba tuli abo kwiyengura kintu eki okwikiza kwitu buruna kutune kubantu yongera hona namasuko mingi munonga agataro kubanganisa mukamasi munonga oguhona abashabire ngo babana barwane kibari kwenda tibine kuruha bino gumiseza mpaka bashyira businguzi icyo kuyana cyamara kushikira bindi bacukumurura umutwa marakora natarakugiye na umurasi yabo omuyembe gwa marakora natarakugiye basabya munyemboko amasuka gatavuye gona garusia konkani bajyangu mutaka nincheza ngwizo barumwe ningureba besti narahira nazo mu steka rusi amina nincheza ngwizo barumwe sakaba kusaga nincheza ngwizo barumwe abantu bakutoyagaraho ninza kwa nabona kunebefumba kito katwefumba sire maro wi konkani nincheza ngwizo barumwe tuzakushemere tureke kuryanga tana gira mazama ubusuma bw'ubururu uburyanga tanasa babeyereza babekunda umuyanga rito bagire bata bargemu abo kubarahanga nakunda abantu abakwataginda kandi abamazama konka abantu ko kumanya ngo batinera hanga nibarwaho ki amazama kabwebembeza mutukorego abashabire kugumana beyongera mu mani burizoba ahabwo kuba bakoreye cyo nikiza kubasya akusingura rugambo rubaruhu umunkora yarahanga atakosa abantu abinama akora hanga buruna katana inango yetungiye kitibisi akoso umuntu atina mali ngukana gici yakora abantu baje ngo mutufu ubwo batarananka kureka hanga byagira imali kureka nimba igekintu cyumu umukintu weki buryo makumena buramande gamo yabo nako okushaba ko hona nukugenda mu misho burwa kabiri kandi bezumbero mukushaba bwanyuma kutekateka ngo akaruru kabo kakibwa kandi obwa hatinwe kwa saruhanga ahabwo kuba nuwa mazima gasha kwa Timoshe mushaba omuri Ibanda.